Ngithanda ukulibingelela lonke balaleli elisendaweni ezikude leseduze lokulamukela kunkonzo yethu yanamhlanje. Namhlanje sizakhuluma ngesihloko esithi sona Isandla sikaNkulunkulu, God's hand. Isandla sikaNkulunkulu. Ungabona eBhayibhelini uNkulunkulu esesebenzisa isandla sakhe kumbe umunwe wakhe, kutsho ukuthi ke into leyo azama ukuthi ayilethe ebantwini iqhakathekile. Ngoba iBhayibheli yasitshela ukuba uNkulunkulu edala izinto zonke wazidala ngamandla elizwi lakhe. Wakhuluma izinto zavela. Kodwa ke uNkulunkulu nxa wayesesenza izinto eziqhakathekileyo kuye, that are so dear to him, uNkulunkulu kazange akhulume nje ngelizwi. Kungatsho kuba ilizwi leli ngalamandla. Kodwa uNkulunkulu wayetshengisela ukuthi into la afuna ukuthi ayenze kumbe ayikhulume iqhakatheka kanganani. Namhlanje sizakhangela izinto esingathi thina zine zingu-4 eziqhakathekileyo kuNkulunkulu. Okumele uba lathi njengabalandeli kumbe abantwana bakaNkulunkulu siziqhakathekise ngoba zisenhliziyweni ekaNkulunkulu. Ngithanda ukuba ngokuphangisa masinyane ngizilandise lezi zinto lezi. uNkulunkulu okwakuqala uqhakathekisa isimilo sakhe, his image. Isimilo sakhe ukuba ungubani. Now iBhayibheli yasitshela ukuba isimilo sikaNkulunkulu sibonakala emuntwini. God's image is reflected emuntwini. Ngoba uyatsho uNkulunkulu kasidaleni umuntu ngomfanekiso wethu. uNkulunkulu wa unjani ubonakala emuntwini. Ukudalwa komuntu kazange uNkulunkulu akhulume ngelizwi, kodwa ke wafaka izandla zakhe. Okwesibili okuqhakathekile kuNkulunkulu isimilo sakhe, his character. Isimilo sakhe sivezwa eBhayibhelini imithetho eli10. Imithetho eli10 iveza isimilo sikaNkulunkulu uba uNkulunkulu yena ngokwakhe unjani. Okwesithathu ubungcwele bukaNkulunkulu. uNkulunkulu uyaqhakathekisa ubungcwele bakhe. Lalaba bamkhonzayo ukhangelela ukuba baqhakathekise izinto ezingcwele ezikaNkulunkulu eziphawulelwe umsebenzi kaNkulunkulu. Izinto lezi ziqhakathekile. Okwesi4 uNkulunkulu uyaqhakathekisa indlela umuntu aphathwa ngayo. Esingathi khona ngesilungu, how we treat the weak and the poor, justice and fairness. Izinto lezi ezingu4 ziqhakathekile kuNkulunkulu. Kasoze uNkulunkulu azithulele athi zwi nxa isimilo sakhe singaphathwanga kuhle, nxa icharacter yakhe ingaphathwanga kuhle, nxa umfanekiso wakhe ungaphathwanga kuhle, nxa ubungcwele bakhe bungaphathwanga kuhle, nxa ukuphathwa kwabantu, abantu ababuthakathaka, abantu abangaphansi, abantu abasweleyo, ifairness kujustice, nxa izinto lezi zingabanjwanga kuhle, uNkulunkulu kasoze azithulele. Ngenye indlela ukuze uNkulunkulu atshengise ukuqhakatheka kwezinto lezi, uNkulunkulu ufaka izandla zakhe. Ngenye indlela ama-fingerprints, iminwe kaNkulunkulu mele ibe khona. Nxa uNkulunkulu sefaka isandla sakhe, kutsho ukuthi khona uzachiya iDNA lapha abambe khona. Wena lami sinje sabunjwa ngezandla zikaNkulunkulu. Kutsho ukuthi uNkulunkulu wasibamba iDNA, abathatha ama-fingerprints. Nxa bedinga uNkulunkulu uthi ungaphi, uthi ubambe ngaphi, bangathinta imizimba yethu bathola ama-fingerprints
kaNkulunkulu emzimbeni yethu njengabantu. uNkulunkulu kusebenzisa isandla sakhe ekudaleni umuntu njengoba ngitshilo, asebenzise isandla sakhe ekubhaleni imithetho elitshumi, asebenzise isandla sakhe ekukhuzeni abantu abaphatha buchapha izinto ezingcwele zikaNkulunkulu, njalo asebenzise isandla sakhe ekukhuzeni abantu abaphatha buchapha kumbe abaphatha ize abantu abakaNkulunkulu, abantwana bakaNkulunkulu. uNkulunkulu usebenzisa isandla sakhe. Ngokuphangisa kasikhangelenini ke lapha. Nxa uNkulunkulu edala, wayengakhuluma ngelizwi ukuthi akube lalokho, akube lalokho, akube lo muntu. Kodwa uNkulunkulu wabuya wazobamba umuntu ngesandla sakhe. Ngenye indlela wayefundisa abantu ukuthi labo abantu abazaba ezikhundleni zokuphatha umuntu, mele baphathe umuntu kuhle, handle God's children with care. Ngesikhathi lapho isimilo sikaNkulunkulu sesiphazamiswe isono, abantu sebekhohliwe ngendlela yokukhonza kukaNkulunkulu wasezulwini, abantu sebekhonza izithombe ngezindlela abafuna ngazo, uNkulunkulu wehla entabeni yaseSinayi, wabhala imithetho elitshumi ngomunwe wakhe ukutshengisa ukuqakatheka kwemithetho elitshumi. Wayengathuma uMoses ukuthi abhale, kodwa uNkulunkulu yena wathi hayi, ngizazibhalela mina, ngifaka ifingerprint yami, ngoba lokho engifuna uba ngikutsho kuqakathekile, mele kusale kule DNA yami khonapho. Imithetho elitshumi iqakathekile, kangikwazi ukuthi thina silokhu sayiqakathekisa na. Yayifundwa kuqala nxa umuntu esilungisela ukuyabhaphathizwa. Ngemva kokubhaphathizwa kukalutshwana ubona abantu bebuyela besiya encwadini kaExodus chapter 20 besiyafunda imithetho elitshumi. Sebaqeda ngayo, abasayazi ukuthi itholakala ngaphi imithetho elitshumi. Bakithi kuqakathekile ukuba ngezikhathi sike sivakatshe siyekhangela lapho uNkulunkulu abhala khona imithetho elitshumi. Iqakathekile namhlanje, abantu kabasayiqakathekisa imithetho elitshumi, kabasayilandeli. So ngathi kona ungazikhethela nxa ufuna, ulandele nxa ufuna, kodwa inqobo phela ubuye eSabadeni ukhonza usenza konke okwenzayo, kodwa hayi imithetho elitshumi basaqathayo. uNkulunkulu uthi hayi, imithetho elitshumi iyicharacter kaNkulunkulu, iqakathekile, yikho wayibhala ngesandla sakhe, engazange athumele omnye umuntu ukuba ayibhale. Thanda uba encourage, ngikhuthaze sonke lapho uba kasihambe nini siyebala imithetho elitshumi, at least once a year or twice a year, sivakatshele sibale sibekwazi uba uNkulunkulu, icharacter kaNkulunkulu ime njani. Ngesikhathi ubungcwele bukaNkulunkulu sobuchaphazwa, inkosi yayidakiwe uBelshazzar. iBhayibheli yasitshela ukuthi kona uBelshazzar wathi senathile, wasesithatha izitsha ezazingcwele, izitsha ezazidedicated ukuba zithwale umsebenzi kaNkulunkulu, zisetshenziswe endlini kaNkulunkulu. uBelshazzar, itshona iBhayibheli, wathatha izitsha leziyana, waqalisa ukuthela utshwala, wanatha lezinduna zakhe, wanatha lamakhosikazi akhe, beza bazichaphaza izitsha ezingcwele ezazidedicatedwe umsebenzi kaNkulunkulu. Yikho ke uNkulunkulu wayengakhuluma ngelizwi ngaleso sikhathi. uNkulunkulu wayengafika ngeindlela akhuluma amkhuze umfana uthi, hey mfana, akuyekele ukuganga kwakho lokho. Kodwa iBhayibheli yasitshela ukuthi hayi, uNkulunkulu weza yena ngokwakhe, wabhala ngesandla sakhe, basibona isandla sesibhala emdulwini, simkhuza umfana lo ukuthi akuyekele ukuchaphaza izinto ezingcwele. uNkulunkulu ngabona sesiza sebhala ngesandla sakhe, utsho ukuthi kona into leyo ise no go area, ungaqali into leyo isenhlizweni yami.
iBhayibheli yasitshela abazalwane nxa sifunda uMalaki chapter 3 verse 10. Ithi lethani konke okwetshumi esiphaleni sikaNkulunkulu ukuze kube lokudla okwaneleyo. Uthi ngilinganini libone ukuba kangisoze ngilivulele amasango asezulwini ngilithelele izibusiso elingasoze libe ezaswela indawo balizifake khona. Uthena ngizakuthuka ubudli kube izinto ezachitha izilimo zenu. Ngithuke konke uzaphambanisa lapho elilima khona, utsho njalo uJehova. Bazalwane, okwetshumi leminikelo ngekaNkulunkulu kwakumele ihlale endlini kaNkulunkulu, hatshi ezikhwameni zethu. Liyangizwa nabani? Iminikelo kwetshumi akumela ngihlale ezikhwameni, kasiyosiphala sikaNkulunkulu, ama-wallet ethu kuma-bank accounts ethu kasoziphala zikaNkulunkulu, iziphala zethu. Ibo kwetshumi leminikelo akuhlali eziphaleni zethu, kuhlala esiphaleni sikaNkulunkulu. Uthena kuJehova singaza njalo sithathe okumele uhlale esiphaleni sikaNkulunkulu asivulela amasango asezulwini asithelele izibusiso ezaswela uba sizifake khona. Okwetshumi nxa ukwazi ungakhethe ukuba kwetshumi ukufaka esikhwameni sakho kumbe ku-wallet yakho ngoku-bank account yakho njengoNebukadineza. Sikhetha ukufaka isandla sethu ezintweni ezingcwele. Ngokukhetha ukuba sigcine okwetshumi sikugcine endaweni engasiyo uNkulunkulu ayifake khona, sesidlulisa amalawulo, sesidlulise endaweni uNkulunkulu athi kona sesingafika khona ngoba seseqele ngale endlini kaNkulunkulu. Uthena uNkulunkulu lingazilenze njalo ngizakumisa izibusiso, kasoze lamukele izibusiso, kasoze zigeleze izibusiso ngoba okwetshumi leminikelo kayibuyanga endaweni lapho mele ihlale khona. Uthena uNkulunkulu lingazilenze njalo nxa lingaletha konke okwetshumi leminikelo esiphaleni, uthi yena ngizakuxotsha ubudli ngenye indlela. Lokho okuqeda imali yakho ngizakuxotsha. Lokho okuqeda imali yakho esebhenki ngizakuxotsha. Lokho okuqeda imali yakho ku-savings account ngizakuxotsha. Lokho okuqeda imali yakho ku-retirement account ngizakuxotsha. Lokho okuqeda imali yakho ku-business ngizakuxotsha. Ngizakuvikela mina. uNkulunkulu uthembisile bandla ukuba uzakuvula amagedi asezulwini asithelele izibusiso ezimangalisayo nxa sizahlonipha izinto zakhe eziyingcwele. Uzaxotsha ubudli lezinto zonke eziphambanisayo. Nxa sikhangela encwadini ekaJohane chapter 8, nxa sibala indaba lapha sifunda indaba emangalisayo. Nxa sikhangela ngezinto eziqakathekile kuNkulunkulu, lapha sifunda ngomama okuthiwa watholwa ephakathi kwesimo esingamanga kuhle, watholakala elomunye ubaba ongasiwo umkakhe. Itsho njalo iBhayibheli nxa ubala ivesi ka2 ithi yena ngosuku olulandelayo ekuseni uJesu wayesethempelini. Abantu beza kuye bezofunda, bahlala phansi belalele uJesu efundisa. Ivesi 3, ama-Pharisees nama-teachers awomthetho akaMoses baletha umama owatholakala esembhedeni lomunye ubaba ongasomkakhe. Bamletha, bamhudula, bamletha, bamenza wazokuma phambi kukaJesu laphambi kwabantu. Base besithi bona, "Teacher, ukumfundisi, umama lo siubanjwe elele lo baba ongasiyo umkakhe." Ngomthetho kaMoses uyasifundisa ukuthi umama onjalo kumele atshaywe ngamatshe, agongodwe, abulawe. Wena ke uthini? iBhayibheli yasitshela ukuba uJesu wakhangela phansi. Jesu wakhangela phansi. Waqalisa ukubhala ngani bandla? Ngomunwe. Khumbulani, edala umuntu wasebenzisa isandla. Ebhala imithetho elitshumi wasebenzisa isandla. Ezama ukufundisa uBelteshazzar wasebenzisa isandla. Khathesi nangumama otholakale uthiwa khona wenza isono. Ngingazi ukuthi umuntu angenza isono siyedwa zwi. Alethwe nguyedwa, aningabe babelethwe bebabili, kodwa walethwe yedwa. uJesu kasaphendulanga
kazange aphendule umbuzo lo. Kuthiwa wakhangela phansi wabhala phansi. Isandla sona siyana esabhala phansi, yiso isandla esadala umuntu, yiso isandla esabhala imithetho elichomi, yiso isandla esabhala emdulwini kaNebukadneza, yiso isandla esabhala phansi ngesikhathi umama eselengiswa esefakwa uhlazo phambi komphakathi. Baqhubeka belokhe bebuza uJesu uba uthini wena ngalomama. Kuthiwa ekupheleni uJesu wasesima wasesithi yena, nxa ekhona phakathi kwenu ongazake enze isono, ngabe ngwakuqala ukumchaya ngelitshe. Iverse 8 waqhubeka futhi waqalisa ukubhala emhlabatheni. UJesu kazange abhale kanye, wabhala kabili ukutshengisa ukuba into leli yenzayo ngalomama lo kangiyifuni. Into leli yenzayo ngalomama lo kayilunganga, liyamcindezela. Kanti ungaphi lowo okade senza isono laye? Kungani libandlulula umama just because ngumama, ngumuntu wesifazana, ngumuntu okhangelelwa phansi kusithos? Ngoba kwakunjalo phela ngesikhathi ku-culture yamaJuda. Abantu abomama babekhangelelwa phansi, abantu abangabecebanga benganothanga babekhangelelwa phansi. Umama uyalethwa uyalengiswa ayizwe abe lidendi, abe nje isigcapha onganyathela kiso, alethe phambili khonapho. uJesu ubhala phansi ukuthi hayibo, lokho is not fair, it's not just, liyaphambanisa. Umuntu makaphathwe kuhle, lingabandlulalani ngoba umuntu ngumama, kumbe umuntu ngumntwana, kumbe lokanothanga, kumbe uvela endaweni ethize, kumbe isizwe esivela ngaphi ngaphi. Umuntu ngumuntu bantu, kumele akaphathwe ngendlela efanele ngoba ungumntwana kaNkulunkulu, irregardless uba uvela ngaphi, kumbe udleni, kumbe ulele ngaphi, kumbe ugqokeni, kumbe uhamba ngani. Umuntu ngumuntu. uJesu kathandi ukubona i-discrimination, indlela esiphathana ngayo abantu esibakhangelela phansi. uJesu ubhalwa ngesandla ukuze asifundise ukuba akuqalwa ukuphathwa umuntu buyekethe. Kuthiwa uthe sebhalo kwesibili, iverse ka9 yasitshela ukuthi khona baqalisa abantu ukusuka one by one. Kuthiwa kwaqala ngabakudala, kwalokho ulandela nge-age group yangakhona bese asikwazi uba kuyini uJesu wakubhalayo, kodwa abakubhalayo bakubona abadala bathi uzagcina sebhala okuningi ngami lapha, wothi ke ngibaleke. Baphuma ngonyovane, kodwa lokho befumbetha amachabo ukuthi bachaya umuntu lwana, baphuma bebaleka. Imagine, akukhumbule khona lapha uzifake phakathi kwezicathulo zikamama lo. Ngesabatha ekuseni umfundisi useqalisa ukuchumayela, bathutsha ama-elders bedonsa behudula umama ongagqokanga, bafika bamliqithi phambi kwe-church, abantu bonke bemkhangele. Bathi umfundisi abe ngumatshe, abe ngujaji ukuba umama lo apanishwe, ajeziswe ngalesi sika asenzileyo esingaqondanga. I can't imagine uba ubuhlungu obabakhona and shocking experience yabakhona eyenzakalayo ngaleso sikhathi phambi kukaJesu. uJesu efundisa abathungameli bebandla, obaba bedonsa behudula umama, behlaba umkhosi, ekhala elokwesaba, ehudulela phakathi engagqokanga. Bazange bamnikele isikhathi ubadobhe kumbe i-bedsheet azithandele ngayo, bemletha phambi ukuthi bazomyangisa ngoba engumuntu wesifazane. Akunakane ishame le-humiliation ekhangele phansi lokwesaba ukubakhangela abantu ababemkhangele ngokumeyisa lokumkhangelela phansi. I wonder if they allowed her to grab even ingubo ukuthi azithandele. But i-greatest wonder engilayo lapha bandla ukuthi khona lo baba owayetholakalelele laye wayengaphi ngaleso sikhathi. Laye wayengalacala na ukuba chaye ngamatshe, wayengalacala na, kodwa ke ngenxa ukuthi kona yena wayengowesilisa, yikho bengazange bamchayele phansi, bamchaye ngabamlethe phambi ukuthi bazomyangisa. Isenzo sesono sasingaqondanga, lokho kwenziwa kwakungaqondanga, kwakungakuhle. Kubo bonke ababili bona laba babephambanisile,
Kodwa uJesu was more concerned about the unfair and unjust treatment of the least. Lokhu kuyamconula uNkulunkulu. Kuyamconula uJesu ngendlela esiphathana ngayo unfairly and unjustly, especially abantu abasweleyo, abantu abangaziwayo, abantu abangaladumo, abantu abangalasikhundla. uJesu kuyamconula ngendlela esiphathana ngayo kubi singabantwana bakaNkulunkulu. iBhayibheli yasitshela bazalwane nxa sibala lapha encwadini yama-Proverbs, ithi khona, do not pervert justice, do not show partiality to the poor or favoritism to the great, but judge your neighbor fairly. uLeviticus chapter 19 verse 15 uyasitshela uthi yona, he who oppresses the poor shows contempt for their maker, but whoever is kind to the needy honors God. Kuyinhlamba kuNkulunkulu, kuyinhlamba esimileni sikaNkulunkulu, kuyinhlamba kucharacter kaNkulunkulu, kuyinhlamba ebungcwele bukaNkulunkulu, kuyinhlamba kuNkulunkulu nxa sitreat abantu unfairly and unjustly. Nxa sibala lapha i-commentary yomlobi okhomenta eBhayibhelini uMatthew Henry uthi yena, othi ngibale masiyana ngesilungu lapha, it those who are indulgent to their own sin are severe against the sins of others. Ithi laba abantu abaphakathi kwesono sabo bona bakhanya belolaka olumangalisayo ku ezonweni ezenziwa ngabanye. Kasikwazi uba uJesu wabhalani, kodwa kamazwi abhalayo abahlaba ezinhliziyweni laba ababekhangele. Sukusela komdala siyafika emncane basuka ngokuphangisa belandelana one by one. Akula muntu wasalayo ukuba athese icala umama lo. Who we do not know. We do not need to know how to, kwaku asingeke akudingeki uba sibe kwazi uba kuyini okwakubhalwayo, kodwa ababekhona babona ukuba lokho okwabhalwayo kwakubahlaba ezinhlizweni zabo. Bazalwane, hayi izinto ezingumfolezi uJesu thina ziqhakathekile kuye. Image kaNkulunkulu umuntu uqhakathekile. I-character kaNkulunkulu imthethele ichume iqhakathekile. Ibungcwele bukaNkulunkulu, izitsha zikaNkulunkulu leminikelo kaNkulunkulu edidekhelwe umsebenzi kaNkulunkulu iqhakathekile. Number 4, umuntu osweleyo, abantu abakhangelula phansi baqhakathekile kuNkulunkulu ukuba ijustice esiyenzayo kayibe ijustice efaneleyo. Singakhethi ukuba ubani uzalwa kobani, ubani uzalwa kobani, mele simphathe ngendlela le. Ubani umntwana lwana ungumuntu akaChecheuta, hayi indawo yakhe, indaba yakhe mele ilungiswe ngendlela le. Lo ungumuntu akapresident, hayi indaba yakhe mele. Nxa kuphambanisekile akulungiswe nini emuntwini wonke. Bandla bakithi kasiphatheleni kuhle izinto uNkulunkulu aziqhakathekisayo. Uqhakathekisa i-image yakhe, aqhakathekise i-character yakhe, aqhakathekise i-holiness yakhe, aqhakathekise i-justice, the way we treat other people. Kungathi uNkulunkulu asiphathisa sibe kwazi ukwenza intando kaNkulunkulu ngendlela esiphathana ngayo ebandleni lakhe.